Whakaalawhalahi atu hanei hado tolo do walatala tutupu ke lata ia moe a whiawhingo fua nei. Whakamua kua monuina e tohi aole atu haniwe ke mo ua tupe lango matai mai he potanga tupe ne whahingoa koe Green Climate Fund. Koe tupe ia whangufulu mahiwa po ini hiwa e miliona tupe Amerika ke lata moe 5 e tau motu iki he Pasifika puto ia ai foki a niwe. Ke he whanoanga he tau takitaki he United Nations Environment Program ni leweki atu ke he Green Climate Fund. Ko talia ai ke whakamole whangufulu mahiwa po ini hiwa miliona tupe Amerika mai tau whakaholoanga katoa ke lata moe tau motu ko niwe atu kuki ai Lani, Palau, Tuvalu mo tau atu motu Marshall Islands. Taha whakailoanga mai he palimia he maame hao nei ne pihia ia, to mai ke he tau tupe nei ke lang matai ke tau ngahua niwe, ke he tau whakaholoanga ngahua ke whakamalolo e tuanga he motu, ke pui atu ke he tau le kua tupu whakaonfo, si pihia mo tau le kua tupu mai ha koe tau hiki ang he matangi, lawhi atu foki kei, ke he tau ngahua whakalaulahi mai motu. Talahau mai e ofisa he matakau he tau motu kau whakataha mai tau le kua tupu whakaonfo. Ko e la ia kua talia ai e tau whakaholoanga fuaki tupe lango matai ke au loa ki ai 5 motu ko tau motu iki he moane Pasifika. Kua kamata ai e tau kamatamata he tau whanaula lahi he aonga tuko lunga. Kamata ai he aho tapu i Neafi ke he tau kamatamata physics. Mui amanaki ai ke whakaosi he aho walu he mahina te semo ko he tau kamatamata NCA wewehanga taha ua mui tolu. Talahau mai e hukui he aonga tuko lunga ko e walungo fulu e tau whanau ko amanaki ai ke tau se tau kamatamata he tau nei ke he tau weweheanga ne tolu. NCA wewehanga taha ua mui tolu. Ua la e tau kamatamata he taha he aho, taha he pongi ka mata he matahola hiva, mo e taha he matahola ua i tupu la. Kua whakahako ai e tau kamatamata nei ke he poko he aonga pulotu e Pasifika Tonga, USP i Paliasi. Talahau mai e hukui he aonga tukolunga, koe ole atu ni ke he tau tangata he motu ke mai longa e tau ngaho kamatamata nei he tau whanau, mo e lango matai ai ke oholo mitaki me mawhala e halau tolu a tau kamatamata. Mātutaki ai me whalo da walatala hangauia ke he tau whahe whakakotama. Koe walatala nei hangauia ke he tau matua mai he taha maanga he motu kua tupi ai lau tolu. Ha koe taha tama he maanga kua enke whakelea ai he taha whaiaonga he aonga tokolunga. Mo e whikau e tama nei ke laka hui atu ai ki kaina. Ilo ai BCN News koe tupu le kua nei he aho ono he mahina Novema. Kua whai mga foki ne whātau koa e whaiaonga ki he tama nei, mo e kua matakutau koe tama. Koe aho ia, kua whikau ai he whaiaonga ia ke whinautu ki kaina, mo e mamoko ai hana loto si laka hui ai e tama nei ki kaina, kua mua ai he taha matua taani hifo mai he hala ia kua tangi e tama nei, ta hifo ia ia ke he whalu mga whaua ia lofi, mo e tātu e lautulo ia ki kaina. Koe pongipongi hao nei ne hea mai ai taha he tau matua he maanga ko ha kupu, ha kua taha e tama he maanga ko nākai manakua ia ke liu atu ai ki he aonga. Ha koe mena nei ni tupu, kua toko tolu foki e tau tangata kua whakailoa mai ki a BCN News e le kua nei, mo e tau manatu nākai fia, ha kua eke whakelea pihia he whaiaonga e tama hongfulu matolu e tau. Kumia to BCN News ki he matua taani, he tama nei, mo e talia ia ke tūtala, mo e pehea ia, amanakia ia, ke whai tau sianga e whahe whakaako ke hele kua nei. Ai manako me haka tama, ke penei, ka ko hoko mai tata tau raimene ke he walai. Si ai manako ke liutu hako da manat, koe da manat whakakese, ke langmatai ki le kua nei, ko tupu ke hako tama, hako e hana uru hana, nau kio ki haka matua de moka moali. So ke whatupu e uru haka tama. Ke hifi ai nuali. Ka kua whemanako te kutama ke hifi hana uru he tamuranini tupu ke ia. So ke manene momoko ia haka tama. A maunaki nika ke maua ia ke toka tama wala uru ko. Ke hifi ai nuali ka tu e tātau he mole atu hana tupuna. Kumia atu fōki a BCN News ke he ulu whakatonu he whahe whakakotama. Tohia mai ke he emaili e tali he ulu whakatonu whahe whakakotama ko Berfatonga hai mai pehe. Tō mai ke maua mai ai taha whakamatalaanga mai he whahe whakakotama ka maua e tau hokotaki mai he ulu whaiaonga hangau ia ke he le kua nei.
Kai kua whita he whakatūtala mo ulu whaiaonga, mo e whiawhia a ia ke he tau seanga ko whiwhiri kia i aonga ke he mena nei ne tupu. Talahau mai e ulu whakatonu, ko e tau mga aho lawe nei he whae whakaako tama ha ko e amana ki atu ke he tau aho tufa pale mo e tau kamatamata he tau whanau. Taike ke tupu ki a koe me hao mga whaoa, mga hau. Mga hai e tau mutu, wana nofo ke tungau. Mga hau au mne he whemanako ke langmatai hako atama. Sikaike ke tupu ke mutolo, mga hai tau mutu. Ua matakutaku, ua mai nake mga hau. Ka hukia ne tau e tau manata puke tau lote he tau e lotoria, ke eki ki whewhi. Ka mga hau na nei ke mga hau, haka mana ka fufu, puke tuku koe ki toa, tō tupu tumai tau mpeke te whanoa mutolo. Si whakau e au ka osini hako atama, neke seki, maua fuke he tau mawhawa mutolo. E le kua nei, so ka menai nei whialotau ke tupu ke taha mga whawa, ke taha tama, ke he momoko he tau whanau, ke tau whanau ki tau whanau tau tau. So ka menai nei mga hau ai au, ke moa taha langmatai, ke langmatai, fuke na lau tolu pia mau me haka tama. Whakaki se fuki e manatu hei ki pule he whae whakaako tama, ko lili fuko sauni tonga tule, ke he tau melihela mo i pehea ia. Kua whakalataha atu mo e whakatūtala laulahi mo e ulu whakatonu he whahenga hua whakaako tama. Kua whita hana a tau whakatūtalaanga mo e tau ulu whaiaonga, he tau aonga ne ua, pihia ni ke he tau whanau mo e tau whaiaonga, ne potaia ke he whalua la kua nei. Kua e halau tōlu a tau whiwhilianga, kua whita he tause, mo e kua omoi e ki pule ki ai. Kua mauai he tamwhiwhine hongfulu mawhai tau ko Ramsey Edwards e pine apakula ki he tau whetoko New Zealand National Olympics weightlifting ne whakahoko ai ke maanga ko tauranga he o kio ki whahi tau puka mole. Mai kei ke tūtala mai hana ma tuwhiwhine ko Carol Edwards ke whakamama mai e tuanga he tamwhiwhine hana ki he tau whetoko nei. Koe o ki whahi tapu e kua mole ne mai kei e ke whinatu ai ki tauranga mai hana matakauranga ki mai he matakaulanga ki ha papatoi, ke ola tolu ke langa ki he wheua koe National New Zealand Competition ke mua mai e tau, o mai e tau tangata langa ki mai Vikwe New Zealand ke meka la tolu ke o mai ke sia mai whakakisa la tolu a tau makaka ke wheua langa ki. Si ko Ramsey he mga au nei, mai ke ia ke moa e pine apakula ke he fufuta hana, koe tau whana whata, mai ke whokia ia ke moa e tātuanga fō koe record ke lata mai Youfa New Zealand ia ke tau whanau ki laro hiwhi hongfu malime tau tau. Talahau mai a Mrs. Edwards, koe ngā hua whakamakamaaka, mo e whawhau ai a Ramsey he tau mga nei, ke fōli atu ai ke tau whetokolanga ki mamafa ki Commonwealth Games he tau uawhi uafu maua. Huhu atu a BCN News ke ia, whewhe e aia ha kua nākai maeke ke whakalataha mo e hana tama, ha koe tau puipuianga ki he tau puhala o whenonga he tau mga nei. Tonga ia, ukalahe huhu ia ke au hei, koe tau mamatua, momoko ni ka haha kua pāpihia hatu tōru, ai nākai maeke ke o whenonga ai maeke ke hoko atu, ke onomata ke hana tau malolo, he mga huia kai, koe whiawhia ni hako maike ke kiskisi atu ke tau lākau YouTube ka haia, ke maike ke kisia ia ni langa ke mga aho tunu ia. Si whiawhia ni hako longa tau mga whaoa hana, ni ko maike ke o atu whakalataha mo ia whoki, ke o mui e tau langa ke hana. Si pia whoki ni e tau niwene no nofi tauranga, longa whoki nā lo tauru ni o atu, ke kiskisi mo e o mui e tau langa ke hana he aho ia. Ua lai tau whetoko ha Ramsey Edwards ne toi ke hoko ke he matahiku he tau nei, tā hei whetoko online, langa ki mai a ia he motuko New Zealand, ka langa ki e whalu he matakau he motuko niwe, tunga e hana, tā hei hana tau kapisinga ko Chrissa Lindsay Penny. Pese ni he nofo atu a ia ke he motuko New Zealand he tau mga aho nei, ka langa ki a ia koe tā hei tau matakau langa ki mamafa ha niwe. Ka pihia ha tau tolo tau wala tala tutupu ke lahta ia mai a whiawhi nei, kia manuine po na nofo